ساروی کھوت بوڑ ظلم گو سہ گو شرک ام کھوت کس بوڑ ظلم یہ ڈک دل وول چھ رب یم اتھ دن وول چھ رب یہ خوبصورت جسم دن وول چھ رب یہ جسم چھ جگان آز قبرن برہ کن یم اتھ چھ وتھان قبرن برہ کن ام کھوت کس بوڑ ظلم تو اس دپان ظلم گو شاید ہوتس کان چوکس من پاون تو مارن یہ یوت گو ظلم لیکن بوڑ ظلم یوتان کشیر ہندن مسلمانن اتھ یہ سہ گو ان الشرک لظلم عظیم یوتان اس ظلم پنو گھر من دور کرو توتان چھ ناممکن اس وچھو امن توتان چھ اس یم دہ وچھن اور فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ یل تہ ظالم بنو تو ایسو دعا کرن تہند دعا گژھن نہ قبول تو ایسو بارش منگن آسمان آئی ڈونٹ وسان آج کشیر مسلمان 4 بج پتہ آسان انتظار کرن آز کت علاقس پی ات کیا وجہ اچھا صرف آسمانس کن یہ زانت وچھن کت علاقس پی ڈونٹ کن پنس پانس کرو احتساب کن پن اولاد انوک صحیح وتہ کن مسجد کرہوک آباد قرآن کرہون آباد پرن ست اس کمس ہیکو الزام دت اہن مسلمان چھ پیر واڑ ہند مبارک یت پیر واڑ من آج سہ کوہرام اخ ظلم گو یہ وین چھ یہ پس پردے یم یت قومس اکس جماعت سربراہ تو زٹھ یم چھ قبرن پہ سجدہ تراون پتہ یل کمٹ چھ لیکھان یمن چھ مبارک بادی کران یہ گو بوڑ ظلم اور بیاکھ ظلم چھ کشیر مز آج چھ بچہ ولادت دیون پر چھ آسان نہلین مز ڈونٹ پی نا اد کیا پی آسمان کن وسن نا اد کیا وس اہن اچھنا یم دہ وچھن کیاز اس آو ون یل اکثریت بدکارن ہز آس پرسنٹیج وچھو کرو اچھولس حساب کرو میانس گامس حساب کرو علاقہ کٹہارس حساب پتہ وچھو دپان نہ ہمو بنو مسجد یہ لڑائی مسجد بناونس پہ ات وجہ یہ 40 وہر نماز اس 40 وہر آس یمس گورنمنٹ رٹائر کر سہ مشید دِوان یہ اگر جوانن نماز پور تمس ایجنسی پتہ آسان دپان امس تھاو نظر گزر یہ گو صحیح سالم روزن پیر واڑ ہند حال اچھولس من بنے بیاکھ مسجد واریاہ آسن مخالفت کران میانہ کن چھو رب گواہ گژھو کلکولیشن کرو اگر اس یت ہمسائے محلہ اگر محلہ والی ہوت نماز پرن اچھ بیاکھ مسجد بناو ہنگ منگ ون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محلہ پت محلہ بنائیو مسجد ون گو یہ قرون اولا تتہ پز پہ صحابت الکبار تم پانے نماز پرن ول تمن اولاد نماز پرن ول تمن آز گھر واجنہ نماز پرن واجنہ تیلی کور حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محلہ پت محلہ بنائیو مسجد یہ اگر اکس محلس پت بیس محلس من مسجد بناو یہ دپان یہ گو فتنہ تو فساد اور مسلمانو اس فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہند حال آس تو آسن آسمان کن وسن بارش بدل اور فرمو تو ایسو منتظر اس مظلوم مدد کرن والا گوس کان کھڑا گژھن لیکن کان اس تہند خاطر کھڑا گژھن ات کیا وجہ تو ظالم تو ظلم کرن